chibai ule voin hi November ni som pani sang ni le som ni pakhat zirtom ni nia rampuma in kana a military council sipai samriat palian thia PDF lama mi palian thi November ni som pakhata Myanmar rama mi puile fir fiak sipai te in kana a sipai samriat pali thi in PDF palian thi thu khatten media chuan hetian chanchina lakhoma dimo so township sipai somni thi in kareni sipai pakhat ka hlum mani Kaya state kareni dimo so township thuilui bila le padongan khobula fir fiak sipai tele kareni sipai KNDF changrol pol te chu November ni som pakhat sonudar khalem ni somnga vela tangkhan anin kapa fir fiak sipai lama somni thi in liam anam nuala kareni National Defence Force KNDF lama mi pakhata thi thu sia tani Military Council sipai 10 thueli bila khobul pathian tlang simlama tangin operation an naya silailian le te mangin kareni sipai tenen anin kap wakti sia tani Chin State matupia sipai parukan thi Chin State matupi le Paletwa Township di lang kongkhua LB inkara November ni som jinglamdar kol achan vevel khan fir fiak sipai tele CDF matupi ten in kapa sipai lama paruk thi in Chinland Defence Force lama pakhata thi ve bok thu sia tani kata township sipai panga thi in PDF pakhatin nunna chan Sagaing region kata township muta le u yin suwa November ni som khan fir fiak military council sipai tele KIA le PDF tang kopte inkara inkana chuaka sipai lama mi panga thi in PDF lama kum somni pakhat mi athi thu PDF katalamin thu suan sia mani Kolin township fir fiak sipai som pangan thi Sagaing region Kolin khothlang lam chauna kholom aukan khuwa inkul military council sipai te chu November ni som pakhat chomadar ko le chan vevel khan aukan thanglama Kolin PDF te nen an kapa fir fiak sipai lamin silailian le te kap chuak wakin anlai pui ka chua chu anjinga puakin sipai som panga layan thi thu Kolin ke ar laminan soi ani Sweku Aration Phur Sipailong Sok Racket Mangaka ani Mandalay region Sweku Kholamakal Sipailong chu Sweku Khotlenma Iyawari Luipuya Tanlayin KIA le PDF Tangrol Sipaiten an kapa November ni som pakhat Tlaidar Rukpel Khan Chauchi Khobula Chure Son Phur Long chu Rokatin an kapa Thile Hliamzat ero siat alanilo Mungyua Police Training na chu PDF Pol Thum Tangrol tenan karona sipai pakhata thi Sagaing region Mungyua Khua Ubo Chimlam Veng Police Training nei na school chu November ni som pakhat tlailam dar nga vel khan PDF South Mungyua Heroes Group Generation Defence Force Pol tenan kapa sipai pakhatan ka hlum thu tual chung veng him tu pol tenan soi yin ma pina sipai somthum bompu akan thi Sagaing region yin ma pin township November ni ria tatanga hani som inkara inkana sipai somthum chuang bompu kan thi thu sia tania sipai lampo in an kalna khusang sanga civil mi paruk chuang an ka hlum thu tual chung PDF tenan soi ani mukawa bompu ka sipai pathuman thi Mandalay region mukaw khothlang lam Yeuchi High School bula November ni som pakhat chundar som pani le chan vevel khan bom pali puaka sipai pathuman thi thu le liam enga maza tan om thu tuwa chung mi tanan soi mukaw PDF jinga mi pakhat chuan bom pakhat na puak chu ari chau ania adota puak ero chu bom tak tak ni in sipai som panga vel motoranon thlen nuwa pathuma puak le a remote control mang ni in kan sia sipai pathuman thia liam po anam nol mai tina soi rengun town dagonga sipai in kulna skula boma puak town dokong township number 5 basic high school chunga in kul fir fiak sipai ho omna chu remote control mang bom pani manga bai ani thu CGF HTY Polinan soi November ni som pakhat jinglamdar sarivel khan CGF HTY Pol 10 number 5 basic high school chunga in kul fir fiak sipai te in bualain bom anti puaka chu bom puaka chuan sipai thi le hliaman om sia talani lo thu chu an sia mani Rangoon region Laing township civil dress in thuam sipai pathum ka hluman ni November ni som zanlam khan Rangoon region Laing township chunga uniform halo civil dress om sipai pathum te chu tual chung mi puiweng him pol ten an ka hlum thu ria tani
November ni som pakhat lai lamdar li le achan vevel khan Laing Township veng number som pathumna Rangoon Insai Regional Military Headquarters Sport Hall inkul sipai hozinga pathum chu civil dress a veng number som pathum Damathu ka school kong bazar thil lei turan kallain ka hluman ni thu hiatani tual chung mi pakhat chuan dalan an that emokan lo tia ma se hnuwa helai infiam na hmuna inkul sipai te zinga mi an ni ti kan chele chau ni zan lama chuan dalan pahni le PDF pakhatan thi ti in kan lo sia tuna kan hriat chian dana chuan civil dress a om fir fiak sipai pathum ka hluman ni an ruang boipui tlom ngai pol te hne na tanga kan hriat danin an pathum chu sipai an ne wangin an thi thu chin chiara lekha po sipai lamin an pe chuak ngal ti hriat ani tin an soi mobi number li kong puya security gate a inka pin sipai pakhata thi Rangoon region mobi township number pali kong pui jangsona security gate a duty sipai ta chu November ni som pakhat somadar som le achan vevel khan mobi PDF tenan ka thu tol chung mi te hne tanga hriatani mobi number li kong pui gate in kana sipai pakhat ka hlumania tun thlengin mobi toll gate le sipai teng dana zona eng motor ma kal tang phalani lo thu hriatani chang u khuwa bompu ka sipai officer pakhata thi Sakai region chang u township bo chau pak bula November ni som jing namdar riat vel khan boma poka sipai officer le major pakhata thi thu le police officer pakhat po thi mai thei din hmuna om thu tol chung mi tenan soi chang u khomi pakhat soi dan chuan vo in lam fire department atanga kan thu sia dan chuan nimin bu chau pak bula bom poka sipai captain pakhat chu hmuna thi ngala major pakhat po hnuwa thi le a police officer pakhatero chu ICU a dalu nia athi tep to ti kan sia bom poka chuan officer de ovekan thi ani tina soi Mandalay Free Press Darlan danin chu bompu ka chuan sipai battalion zasari somli pasaria field engineer major angko mina chu akele a oma hliamin thimai theidin hmuna om thule captain wa tongapo akhu patanga ake pani tan ani hnuwa athi thule second commander thunwena po amal pui pahnia hliam nain thimai theidin hmuna om thu an soya chuti rualin police pakhat chu ngai tu omlu tuklawa hliam thu po sia tani chopin kau check gate police officer ka hlumani Pagori jen thlanglam Tayawari district chopin kau township Rangoon lepi inkar kong puya check gate pakhata November ni som pakhat jinglamdar nga le mni somni vel khan tol chung veng him tu polten check gate duty ten ka pa police officer pakhat mau to chu hliam na taktura om thu chuan siamani miai township a sipai motor injury voi ni bom ani Magweri jen miai township a miai PDF scan commander bo muka le bolin yongate ka isuai mi pui veng hem tupol 10 sipai motor injury ta chu November ni som pakhat somhadar som le chan vevel khan quinto khobula bom voi nen ti puaka sundar som pani le mni somli panga vel khan miai le yi za choram ri le ko khobula bom pathum ti puak le in anlo bai ti sia tani Magweri jen municipal office le Regional Education Directorate Office bom ani bitanu hmuna mi puiveng hum tupol le no chair gorilla fighter magwe tangrol 10 November ni som pakhat sundar som pani vel khan magwe khopui pido ta kong pui marlam Regional Municipal Office chon boma chuti rualin magwe khuwa boka Regional Education Directorate Office po bomanti po bok thu hiatani Mandalay khopuya inkana thengreng Mandalay khopuya November ni som pakhat khan munthuma bom voili poka somadar somvel khan amara pura township transport suero office chonudar som pakhata miananda venga administration office chu boma bai ani rualin sundar som pani pelset khan kong number som thuma collective office chunga regional court bula hand grenade bom lu ani thu MDF tual chung veng hem to pol lamin an soi ani Brigade 5 Control Area Lud Military Council sipai tele KNL te inkara ni ni chungin inkana tum somni pania chuaka Military Council lam somni pathuman thi Kare National Union KNU Brigade 5 Control Area Phapun District chunga operation nei Military Council sipai tele Kare National Liberation Army KNL te inkara November ni kuale ni som chung khan inkana tum somni pania chuaka
military council lama mi somni pathum thi in liam tur thanem takan ombok thu KNL le chanchin ponna tanga hria tani Duelo township matho kholom yan aung lui puile thi le pu kong inkara military council sipai te chu November ni ko jing da sril achan ve tang khan KNL le tenan kap tana inkana tum som pathuma chuaka chomadari lemni somli khan luto township phala kho kholom thoki area tumni dar ko le achan ve khan thuiti u le matho kho inkara tum khat inkana thengbok November ni som chomadar ko le achan ve khan Duelo township matho kholom thuiti u le matho inkara inkana tum khat dar soma luto township khepu kholom tamekhi area inkana tumni buto township phapun area tum khat chonudar ni le mini riat khan buto township bu ade kholom kokotha area tum khat inkana chuak le in heng inkana te hian Karen National Liberation Army KNL lama thi le hliamanam lo thu KNL ten an chanchin pon an zia kani Mount a military council sipaitele Arakan Army AA ten in kap na sa Rakhine State Mount Township marlama November ni kwa khan military council sipaitele Arakan Army AA te inkara inkana chuanu nimin thleng khan lelamin anla innorna sathu Arakan Army AA thupuang tu u khain tu khan nimin khan RFA ashil andin hun tukdai thei tuma in biang na omma se chiang takero chuan hriat alani lo tina soibok nimin November ni som pakha jing khan Mount Township marlam mingkha maungle ngayan chang kholama darkar khatve selai puak ri hriat ani thu tol chung mi tenan soya mase Arakan Army AA thupuang tu u khain tu kha ero chuan kha kaini Arakan Army AA tenena inkana nilovin Paul dang pakhan nena inkana ni thu soi November ni kokalta chhnulam khan Mount Township marlam yena unga ta khuale melnga velhla tlang dunga military council sipaitele Arakan Army AA ten kap tona mase military council thupuang tu general zomin thuna ero chuan kha inkana kha Arakan Army AA nena inkap nilovin ARSA Paul nena inkap an ni thu November ni som khan alo phato ani Rakhine State ta military council tele Arakan Army AA te hi kumsang ni le somni November thla tang khan kum khat chung anin ka to lo hnuwa November ni ko khan kum khat hnuwa ama saberatan anin kap ton le ani NUG in sipai sum don na Myanmar Corporation chu dan pona hnolin sipai thil siam zuarte action lagani tur thu apuang sipai sum don na pakhat Myanmar Business Corporation chu firfiak sum don na le dan pona hnolani thu NUG sarkar in November ni som khan alo puang to a chu sum don na nena in kai hnoile sipai siam thil zuarte chu semna pek tumin NUG in en thak mek thu hriatani National Unity Government NUG hnuaya Ministry of Trade and Commerce Department lama sum don na lam en fiat pol inspection team lam hudanin sipai lam sum don na Myanmar Business Owner Limited le Myanmar Business Corporation 10 sipayan ram phatsana athil ti kong sang sanga tranpuina kong sang sangina pe ani tian huchuaka chu wangin chung company te chu dan pona hnolin anthil siam chhuate po man le zor chu a khap zui ngal bokani NUG sarkar chuan athu chu azom lo tu te chu sipai sual rong bol na thlop tu an ni angin an chunga hремna pek ani tur thu po apuang tel ngal bokani Khin u township a piu so thi pol dalan pani tha an ni Sagan region Khin u township a piu so thi pol le sipai te report pethi na hriat dalan pani te chu than nia an hne na tangin chem le siam sei then khat kho mani Khin u township Langsi khu a sipai te report pethin ral thuam keng piu so thi pol member timang sana kum somlimi chu November ni ko zandar ko le achan vevel khan thania chu tiang bokin November ni som pakhat zandar ko vel khan nga tin chi khu a military council training zoto piu so thi pola swemi na po tha ani chung dalan that tu te chu to chi mui hau king cobra pol ani thule siam sei then khatan lak sak thu ria tani firfiak sipai ten ram chung mi pui sing khat chuang manin sang khat jani somnga an that to Myanmar ram chunga thunei na ponglak ani hnu thaka chungin firfiak sipai ten poisoi lo mi pui sang khat jani somnga pathum thatin mi pui sing chuang an man to bok ni in AAPP Assistance Association for Political Prisoner in Tarlang heli si
February ni khatatanga November ni som pakhat inkara thil thleng record ania hemia tel lo man tok le tha tam takan om thei thu po AAPP chuan a soi boka alice ang taka tarlan dan chuan spring revolution chungin mipui sing khale somthum pali manan ni towa tun thlenga man tok chu sangsari za somli pali ni in zani somriat pasari chu anchung thu rel fela jela omme kan ni chung zinga chuan kum som parian hnuai lam no pang pahnian tela mi somni paruk te chu thi turan chung thu rel fela ni bok chuti rualin arrest warrant chua bibo mek chu mi sangkha zakua somnga palian oma chung zinga thi turan chung thurel felto mi somthum pakua nom mek bok ti sia tani US Embassy in Women of Change Award chu Mailen Nature hne na ahlan Myanmar US Embassy in kumsang ni le somni pakhatata na Women of Change Award chu chin mai chia ta na thok ni nu pol director Mailen Nature hne na November ni kwa khan hlan ti sia tani choi moina lom man adon chungchanga Mailen Nature chuan he na ka thona hi kumriat ani towa hetiang choi moina lom man min pek hian kan ha tho hi min pompui ni in kan sia kan loma tundin huna chuan engtia malak zel nge ni don tin kan oma hei hi beidong lova thok chun zom zel tura min ti chaktu pakhatani ti in KMG media a hril ani US Embassy Myanmar rama om chuan Women of Change Award hi human right mi pui riselna dan le thupe ken kona remna peace masonna development natural disaster khuarel chiatna management le environment and kolna konga mithanim ngai le thoklok te chu kumsang ni le som pasare tangin kumtin choi moina lo pethina Mailen Nature chuan kaini chin mi te zinga mi pa le mai chia intluklana nei turin malak ngai atam hlea mai chia zongjong in an tianga ya mi pa ta tan puina po kan ma mo hle bokani tina soi ni nu pol chu chin mai chachan vo right intluklana le chin mai chen sanna chin exiam thanna konga mala tu le throi tu pol ani ba ka mai chia te ti ma son tumna konga po training chasang sang pe tu pol ani UN ambassador u chomu thuna nu le pa in kal sakani rengun tang okla pa township ingwa konga u chomu thuna nu le pa te chen na ina November ne som jinglam khan military council ten warren lekha tarin an kal sakti sia tani to chung mi pakhat chuan kan sia danin chu ina chuan lut chuak anom manglawa acheng te po mi tlem ten niang an vakal saklain tu manom lawa sipai le police tam takin an vakala nei ti in RFA shila chutia warren lekha taran kal sakma in chunga lutin an dap kwal bok ti sia tani chu warren lekha chuan ambassador u chomu thun section som pasari manga thu boyan siamsak ronching fel tur le athil nei khoi chet theile theilo te chu warren lekha tara chu sakani tur thu jambu tiri township court magistrate mangmang luinan october ni somni pakua order chuana thu achuanga military council thupong tu information deputy minister general zomin thuna chuan firfiak te ne in zom na nei te thil nei zongjong chukal saka lak sak thayani thu home ministry in thu chu asiam to a chu wangin kan kal sakani tina soi UN Myanmar ambassador u chomu thuna hian February ni somni parukhan UN assembly a thune na ponglak tu sipai adodal thu le CRPH athlop thu asoi chuak ani Myanmar rama NUG CRPH le PDF tenen in zomna nei tia military council ten chena inan kal sak chu in somsari vel ani to thu ria tani Myanmar rama covid sikai noi khalle sing khachuang anom to Myanmar rama ni khachungin COVID-19 positive zakwale somnga chuang an oma tundin huna positive am zongjong chu noi nga le sing khachuang anom to thu firfiak sipai council noya Ministry of Health Department chuan November ni som pakhat zan khan an puang ani mase her ko thi CDM ho omna dam doi in repertory test na tel lova sipai dam doi in tamzo ka test result ani bera sia thailo le test lo tam takan la om mani Ministry of Health Department thu chuadanin darkar somni pali chunga test result mi singni sangli zanhi le panga test jinga positive zakwa somnga palin oma test zongjong jinga positive za 3.94% chuang an om tina ni ni khachunga covid wanga thi chu mi som pathumanam rualin dam chuak damdo in chuasan mi zaria somli paruk an om boka tun thenga covid nanda kai to te chu mi noi nga sing khat zasari somni panga ni in thizat po
mi sing khat sangria zaria somriat pahnian om to boka invena vaccine dose khat chiu to chu November ni kuwa thengin mi maktadoi nga le point thum chuang omin second dose chiu to maktadoi ria le point somriat panga ombokin vaccine la to mi pui maktadoi sompali le point sompanga chuang anum to thu Ministry of Health Department chu ana soi bokani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thak thete chu nia ngai thatu ten zawai chunga lom thu kan soye